Ekskluzivni snimci, pogledajte šta policija radi u kući Dankine majke. Policija se trenutno nalazi u kući koja pripada porodici male Danke Ilić, koja ima svega 22 meseca, koja je nestala pre 2 dana upravo kod ove kuće u Banjskom polju kod Bora. Kako se saznaje, u toku je veliko raščišćavanje cele kuće uz pomoću bagera i ljudi. Ova kuća je u potpuno ruiniranom stanju, puna starih stvari i otpada, kao da je niko nije posećivao godinama, što dodatno pospešuje sumnje. Jednostavno ne možemo da se ne zapitamo svi mi kolektivno kako je moguće da je nestalo dete u sred bela dana, dete koje nema ni 2 godine, koje je bukvalno beba, koja ne zna da priča, usred neke nedođe, usred nekog sela, tek tako neprimećeno svoje majci. Ne želim da optužujem nikoga, niti to radim, međutim, definitivno da je ova cijela situacija jako čudna. Pišite mi u komentarima vaše mišljenje.